Dakle, fazon poenta je da pokažem kako se pravi ovaj PNG tuber. Ovo što sam ja sebe nacrtala sa strane koja stoji i priča, to je u stvari PNG tuber. To će biti otprilike ovaj finalni produkt koji ćemo da uradimo sa ovim karakterom kog sam nacrtala. Dobra stvar za PNG tubera je to što radi na voice. Ne koristi facial tracking, nego koristi voice. To je ono dobro za ljude koji, na primjer, nemaju kamere. Uvek može samo na voice da radi, uvek može da izgleda izuzetno lepo. Dakle, ovo je sada moj ovaj aktivni model, gde reaguje na, hvata na sound kada priča i sound kada releasa, otprilike. I to je to, on reaguje samo na voice input. Znači kada pričam i kada ćutim. Prvo, point je da se odvoje layeri koji se kreću i koji stoje. I isto tako da se urade frame-ovi kao animacije. Ovo je ta neka razlika koja se vidi u 3 frame-a, gde kuki diše u stvari. Prvo, najlakše je bilo da se uradi ceo crtež, jer tako mi je lakše da radim. I onda sečem i popunjavam rupe gde fali. Onda sam uradila blink, što je u stvari samo oči koje su zatvorene. I to sada kada je sam layer izgleda ovako otprilike. Nije bitno kako izgleda sam, kada se nastakaju layer preko layera, to izgleda malo drugačije. I onda uradila sam blink, onda sam uradila kosu, samo kosa koja se pomera. Znači ono, tu su 3 frame-a gde kosa se kao podiže i spušta otprilike. Tim sam uradila uvo, ono će imati svoju animaciju u PNG tuberu, to ćemo da razradimo tek. Će se kretati samo u PNG tuberu, neće imati frame. Posle toga ide kosa, leva i desna, fazonu, ovo su mu šiške, samo. I odradila sam ruke iz 2 dela, znači ono, tu je ovaj jedan deo koji će da se pomera za sebe. Uglavnom, poenta je da ispod toga što treba da pomerimo da i bude nacrtano, jer kada pomeramo stvari da ne bi se desilo da pucaju pikseli i da ne bi se ono razdvajalo i videla šupljena, uvek mora layer ispod da bude nacrtan više nego što bi trebalo, kao na primjer ovde za dlanove. Ja sam na primjer nacrtala više ruke zato što kada budem rotirala malo ruke ima neki layer ispod toga. Onda na kraju sam odradila samo usta. Najbolje su 3 frame-a, na primjer A, I, O. To otprilike može da pokrije sve ostale vokale. To ne radi tracking na osnovu koji sound ili syllable ti kažeš, već samo ide random. To je sve što je na cookiju. Idemo jedno po jednu stvar. Može isolate ili jednostavno može da se pogase ostali layeri. Ja radim u Kriti, ali ko radi u Photoshopu, isolate active layer isto postoji. I onda najlakše da se nazove body 1, da bismo znali koji frame na kom radimo. Mnogo je bitno da se uvek eksportuje kao PNG sa određenim specifičnim canvas size-om koji već jeste. Da se ne bi posle jurilo jer je posle mnogo teško nameštati gde koji elementi, gde koji layer stoji tačno, zato je mnogo lakše da se odmah odredi canvas size i onda se samo eksportuje deo po deo. Uglavnom, eksportuje se sada jedna po jedna stvar, blink ide za sebe. Ovo neće biti finalni file koji radimo, postoji još jedan korak koji će morati da se pređe između ovoga i kada se ubaca u PNG tuber, to ćemo da uradimo sad. Bangs odvajam u 2 layera zato što će da mi se rotiraju na 2 strane, da bude odvojeno da bi lakše se kontrolisalo. Završili smo poslednji layer koji smo imali. Just isolate active layer, ovo je sve nastekano kada stoji. Uglavnom može da se radi mouth closed, ali ovo je PNG tuber site, može da se kuca samo PNG tuber plus i izađe odmah, tu može da se skine, odmah ide download, skine se koja verzija treba, potpuno je free, ne mora da se plati, može da se donira ko želi, ali nije obavezno, znači program je free, samo ide se download, može da se klikne no thanks, just click to download i onda se skine samo koja verzija treba i odmah kreće da skine deo folder koji se samo onda otvori, ranuje se i to je to. Bude spreman za korišćenje. Pre nego što krenemo odmah u PNG tuber, treba mi je da radim sprite sheet pack, što znači da trebamo da spojimo ove layere koje smo napravili, na primjer here 3, hoćemo da ih spojimo da budu jedan frame file, pastovat ću ovaj sajt. Meni je ovaj skroz ok, postoje 1000 sajtova koji rade to isto, ali mene je ovaj najlakši zato što čas uvaciš, nema reklame, nema ničeg. Očisti se clear i onda samo ide add sprite i nađe se na primjer years i onda sada on učita, to uglavnom izgleda ovako, znači zadržava canvas size je i dalje isti kao što je bio, u zavisnosti od toga koliko je canvas veliki, zato što ja volim da radim na velike formate, toliko će da scale-uje celu web stranicu, onda samo ide u download kao PNG, on je sada PNG i samo može da se vrati odmah u folderu gde je bio right. Izgledaju kao 3 kose jedna do druge, ali u stvari će raditi kao frame set. To isto treba da se uradi, znači idemo clear, idemo add sprite, zato što ako samo idete add sprite, dodat će pored kose, što znači da idemo sada body, ponovo clear, učita, zoom out, to je to, se ostavi i nazove se samo
body sprite, a lakše nam je da nazivamo fajlove kako treba zato što u PNG-u nemaju sliku sebe, što znači da mora po imenu samo da se ide. Gde si ti naučila ovo? Kad si ti naučila sve ovo? Zato to je lore story, to nećemo sad radimo tutorial. Story time. I sad može već da se upali ovaj PNG Tuber Plus, ne Remix. Ok, opet se otvorila sad ćemo mi ovo da... ok, kada se pojavi, uglavnom se otvori basic animacija koji nije ovaj moj čovečuljak, nego će se pojaviti neki ovaj beli, ovaj karakter se pojavi uglavnom. I onda samo kada se on stvori tu, samo čas gde mi je, evo ga, to je ovaj ja mislim. Da, ok. Može da se, on uglavnom ima ovaj transparentnu pozadinu, a kada se streamuje preko OBS-a skloni se ovaj border window i izgleda skroz ono transparentno. I onda samo klikne se ovde, ova olovkica se pojavi, to je za edit i sada je u edit mod. Ovde sa strane oko, gde se otvaraju svi aktivni layeri, to jest svi layeri koji su nastakani i koji postoje. Samo se ide na delete i sada je prazno, sa ove strane nema ničeg. Treba da se samo klikne escape, pošto ne može da otvara iz bilo kog fajla, mora da otvori specifično njegovog foldera, gde mora da postoji njegov fajl i onda ćemo da ga nazovemo cookie png tutorial. I kada smo napravili folder koji će da se zove po tome, može samo da se kopira sve. Isto tako može da se obrišu na primjer hair, pošto već imamo hair sprite koji je jedan fajl, a svi višak slike mogu da se izbrišu. Na primjer imamo višak za body, imamo višak za hair, imamo višak za mouse sprite. Kada smo to ovako uradili, idemo samo add new sprite, nađemo cookie png tutorial koji mora da bude u tom fajlu i sad je bitno da se dodaju redosledom koja stvar ide ispod koje stvari. Otprilike. Prvo je body sprite. Kad se otvori body sprite, otvara ga naravno slika do slike i to se samo menja tako što se ovdje postoji sprite frames i tu se klikne na 3. Znači da koliko frame-ova imamo, toliko treba da kliknemo sprite. Ako postoje 2 frame-a, idemo sprite frame 2, ako postoje 3, ako postoje više, što je opet još lepše, samo treba da se klikne. Znači sprite frames može da se ima maksimum 64, to je sasvim dovoljno da se uradi bilo koja animacija. I animation speed je koliko brzo će onda diše. Naprimjer za disanje je sasvim ok da bude 7, ali idemo naprimjer najlakše može da bude blink. Blink radi tako što ovdje postoje ova 2 kvadratića, gde treba samo jedan je za mouth closed, mouth open kada se klikne opet i kada se klikne treći put ide na X i drugi koji radi kao eye open, eye closed i X. To znači da na primjer reagovat će samo kada je oko otvoreno, što je blink, što je random, ne radi po kameri. Na primjer nama je blink namešten da bude kada je oko zatvoreno. Tako da ćemo samo tako ostaviti. Onda imamo dalje. Uvo će sada, neće biti povezano, znači uvo postoji uvek, ali uvo ima malu animaciju. Možemo da napravimo, na primjer, postoje animacije kao squash, rotational drag, to uglavnom reaguje na voice, ovako izgleda kada je ekstremno, ali i ovaj squash u ekstrem, to je na primjer ta in application animacija. Bitna stvar, zoom in radi na control scroll, zoom in, zoom out. Šta bi trebalo da se uradi jeste da rotacija, rotational drag, ovo trenutno radi oko zamišljene tačke, znači to je to oko koje tačke se rotira ceo frame. Samo sekund. Ako je na nuli, onda se neće rotirati, ali kada... Znači, zamišljena tačka mu ovdje negde po sredini grudi, a to se menja kada se zadrži O i ide se na primjer V, kako se polako penje mala crvena, da bi se na primjer rotiralo oko ove neke tačke možda. I onda kada se klikne rotational drag, onda se rotira kada reaguje. Neće da reaguje. Ok, evo ga. Onda se rotira samo oko te tačke. Ako na primjer ovo bude iznad kose, a kasno smo ubacili layer, kasno smo ubacili frame u program, može da ide sa Q i E, se pomera ispod iznad, ali i dalje ne menja se ovdje. Ovdje će uvijek biti na kraju. Zbog toga je najbolje da se ubacuju odmah po rasporedu, da ne bi posle bilo problema kada šta ide iznad i ispod. Posle toga ostalo nam je Banks. Da, ne znam koliko možete da vidite malu crvenu tačkicu koja se penje posred modela. Postoji uglavnom.
samo se ne vidi toliko lepo. I onda radi rotational drag. Ove, na primjer, kada priča, kada reaguje, ovo je reakcija koja se pojavi tad. I ima, na primjer, pasivni movement, to je kada ide levo-desno. Može biti ekstremno bouncy ko voli. Ja sam samo odvojila levu i desnu stranu zbog toga što sam željela da se rotiraju odvojeno. Ovdje tačka. Ta tačka je bitna. Ta tačka treba da se zadrži se ovo i onda se VASD pomera ceo taj sistem. Opet kažem, meni su canvas i crteži izuzetno veliki zbog kvaliteta. I to se namesti otprilike do neki koren oko čega će stvari da se rotiraju. Samo treba da se uradi squash i možda rotational drag. Ako treba da se pokreće, to je ok. Drag može biti malo jače. Ok. Slabije. Recimo 1. Tako nešto je ok. I onda je ostalo je uvo koje je otišlo ispod, znači na aktivan layer ear da bi prešlo iznad back hair i ispod bangs. Da. I onda ostaje arms koje bih željela da se, one će da se kreću same za sebe, imaće neki pasivni movement, to je ovaj deo gde radimo animaciju za neutralno odvojeno od govora, ali se pomera i frequency je koliko brzo se pomera i amplitude je koliko daleko se pomera. Isto tako funkcioniše i za x, frequency koliko često i amplitude koliko daleko se pomera. Može da ide malo u x, ali više u y kapiram. Gore i dole, da. Da. I onda sada na kraju ostaje samo da se doda hand. Sada hand funkcioniše trenutno odvojeno, a nije povezan za arms, što nećemo da radimo manualno da sada nabadamo isti broj kao što je bilo za hands, nego ćemo da aktiviramo link sprite. Sada kada se kreće ovaj deo, kreće se i ovaj deo. I onda ću ovo da rotiram oko sebe. A onda sada se pomera, ne znam koliko možete vidite mali crveno-zeleni X. Rotation, na primjer kada priča, malo će da zatrese rukica. To je u stvari poenta, malo tako samo. Na sprite radili smo 3 sprite, isto idemo iz početka. 3 animation speed je koliko brzo će da priča. Treba da se stavi obavezno da tako izgleda kada su usta otvorena. To može skroz da bude kreativno da se radi kako izgleda kada su zatvorena versus kako izgleda kada je obično i kako izgleda kada su otvorena. Tu ima različite varijante i može uvijek da izgleda high quality. A kada se ugasi edit mod, on se vraća na svoj providnu pozadinu mod. A release je koliko brzo će onda prestane da priča, a catch je koliko brzo će onda krene da priča. Znači plava je do plave on priča, na zelenu reaguje. Tako nešto. Isto tako može da se uđe u dodatna podešavanja. Ako neko želi da ima custom key, na primjer da menja forme, da menja pozu, to može da se aktivira sve na custom hotkeys. Bounce force koliko će teško da odskače i bounce gravity koliko brzo pada. Tako nešto to radi. Znači da je ok da bude onako malo je bouncy, to je ovaj VOD tuber, tako nešto se zove, to ima foru sa tim bounce and drop. I to je to. To je sve. To je vrlo, u stvari, jedan prost, kratak tutorial kako se koristi PNG tuber. Ovo je moj, kog trenutno radim. On je isto, samo ću da sklonim cookie, a onda beži cookie tamo negde. Najbitnija stvar da na kraju kada sve se završi, na primjer sada nam nije ostao ovaj cookie sačuvan, a najbitna stvar kada se završi sve ide se obavezno u save avatar. Nikako da ne zaborave ljudi kliknu save avatar zato što onda mora ispočetka da se pakuju layeri i ispočetka da se radi sve. Desilo mi se, nije dobro osjećaj.